the sun and go to heaven shouting and love for the Father and the Son.
i atu ma le nganga whaaloalo, e whai au ma whoma tau mōre o tina lea, ia malpai o la i ngā rori, ia e whawhiloa i atu ai ma whātalo whātu, i lau suma tau tai o Saunina, taina ni foi o Prestenia man lau, ia male mamalo o le asosi, tusitala i Samoa nei, ia awhio mai tala mai au, whaftai foi wa esto whae, i le pa ia male mamalo o le asosi, mai e foi le loto file mutinale ma le whanau e ala i le tō a whio mai tana mai au le ni mai no le fiafi ia le nei tu ngā ia te wala watu lau sunga tai tai sauni ia su mai a wara ma te ino tato whamoi moi mara ngana wharoro whaftai o te tula i le apa ma le wharoro tele e soli tui nā e le paia manamano ua se sao nei e ui i na tātou whātasi i le loi mata malingi ma le loto whaanoa. E whātalo whātuai le ne ia fiafi. Tainane le sumai o whio i o le tāra le lei. O lo sau sema i le langi mo sa tātou Manuia. Ai mai se le paia i a inga ma wo ua titi tunoa i le nei aso. Moli mawina le aso fio le uso i a Rudy. Ono le motu sio le maafutanga i ala i le mariu marotu. O pa ia masao le aso le ata oto. Le ngafa tau le maina e se leo se iuli. Ai al tula i atu i le nei whantau paa. E whai ma leo le asosio tusitala. A wale a matalia ai o le tātou whātasinga. Mole ma le uso nei. Ai le itu ua. Wale malo e o whāwhau. O te minei o te malau atuai, ia i lau sunga i lea loli, o lau sunga ngan manmana tipi au te ngāwaia. Ia a wale, tātou whaitaunga i le nei a whiawhia matali ai tātou whātasinga. O te whia whaitawina nei upu mai lea whionga pa ia lea tua. E to mua e le tātou sauni ngā notu o le nei a whiawhi. A wāle vale vale alofa e moni e o tātou alofa ala. I le uso nei, ia ia po Rudy Bartley, e pe o na tātou i lo mai o ia. O le amaua mai se tātou upu whaitau tusi pa ia mai le tusi o le whainaunga, i lona mata upu e toro. Foi upu mumua e whaangata mai i le se furu matasi. O le mea malona tau sanga i mea uma, ma ona lava pō i mea uma lava, i lalo o le langi. O ona pō e whanau mai ai, ma ona pō e o tiani. O ona pō e to tō ai, ma ona pō e riai ai le mea na to tōina. Ona pō fo'i e whasio ti ai, ma ona pō e whafo ai, ona pō e le peti ai, ma ona pō e ati au ai. Ona pō e tangi ai, ma ona pō e ata ai, ma ona pō e tauwha i tangi tui ai, ma ona pō e sasa ai. Ona pō e lafua i ai maa, ma ona pō e whaapoto ai maa. Ona pō e whaasongi ai. Ma ona pō e le whaasongi ai. Ona pō e sairi ai. Ma ona pō e tuu ai waleilo. Ona pō e tausi ai. Ma ona pō e lafua ai. Ma ona pō e saei ai. Ma ona pō e sui ai. Ma ona pō e whaalolongo ai. Ma ona pō e tautala ai. Ma ona pō e alofa ai. Ma ona pō e ino ai. Ma ona pō le taua. Ma ona pō o le nofo le lei.
Se a le mea ua maua e le whai ngā ruenga i le mea e ngalua e oia. Wa owi loa le ngā ruenga wa tu ina mai e le tuai tangata. La tau te tīna ai. Ma le se furu ma le tasi. Ua whaia e ia mea umalama e mātanga o fie. I o la tau lava tau sanga. Wa tu ina fo i e ia le manantu i le lalolangi. I o la tau loto. Ai le mai loa e le tangata le ngā ruenga ua whaia. E le atua mai le āmatanga. E o i le ngā taanga. Whamanuia mai le atua i le whaitawina o lana whionga pa ia. Au tā pena mai ia le sunga tinga kuno awa ia le tulanga peona ia ia le ufosia i le ia fiafi. Ia o te masalo lo ia ia se tasi o pese a le niso no whaano a le sunga tinga kuno ia i tau mon moli le nei foi te mia o tā pena mai ia na ngā le ia fiafi o te walau tuai man whaaralo i le sunga tinga kuno ia tu sai man no whaano lo whapeon tā pena mai ia le ngā tu pese ben whai o nā hai me kumawa ia ngā tu wha. Kala watu le whanau e arai mei kumai e langi ina le vi inga e to mua i le whenau o le fiafi. That's called heaven is made for the pure and the free. These truths in God's word He has given. How beautiful heaven must be. The angels so sweetly are singing. Their trials and failures destroyed. All pain and all suffering forgotten, and all tears will be turned into joy. How beautiful heaven must be. Sweetheart
gladness. The women will dance without fear. The man will walk tall with honor, only like peace and love. Will be very, how beautiful heaven must be. The haven of rest for the weary, how beautiful heaven must be. E te ule na nganga maulalo ma le whalo tele o te whata alofa tuai le tina o le ainga taulangi e meise ia le pa ia o sasau nei i le nei maota o loi mata malingi i le nei a fiafi. Mai o te manatu e manu tele i taimi. Mea o le angai sao ai i le fe au o le nei a fiafi. E mai e sina upu wha mawhana whana mo i tātou. E whanau noa e meisi i tātou uma. O te loa e le o mwhai o nga tue langona mai e le iso. O se tuangane, ia Rudy lea le opo ma whaamtalanga tātou te tala noa ai le nei fiafi. E ole fe au e whaapitoa, mo i tātou lo soifua maona pera, e moli e toa i se anganga, o lo mātou whaalo te tele e tātou te tinga whatase, ma le a ina tusitala o se sao nei, o lo e mawhitanga o mō tusia. E iri tu la whono, e mate tutusa ma mate so tai ai ma iso ya Rudy, e teimi uma sa ma mafuta ai, ma manga rue i telo teimi. A whaatino le editing o na portalane mana ngā ruena. E rua na tai ana po tu la whono lima te te ina i te tusa ai o ma mafuta. E masani o na whaapea na upu. Fia ia plain lava the editing. E le aile me fancy. Lua ia simple. O i nā e upe e le te au le fia fina nei ta inalai. Whawhai mo fia, ma ia vawe o na maia. Whautuina se mawhawhaunga po se whaamama se au le fia fina nei. E iai e si whaamoe tāna atu. O le tūna mau. O se fesilia lea. E fesilia i pe lava. Tanata oma i aso whare lau sina whape nei. O le teimi. O la ngona matui o le tini ngā rauti. E iai ea se whaamoe. O le tangata awards, ai whape whea i tātou. O le teni mai tu waso fo i whape nei, e manatu e so se talanga sa soifua,
oaso e le utu fia ai le loi matamani. Ai o le loto e muti mo moia. A o le tangana le tusipaia. E whaata tau le mele nei o leoti. Tātou te whai tau ina e le mo mor permito e se fuma le lima whai e pelusi ma leona. Po wa o pula e tusi ai. O le toe fili alea. E whaumatia. O le oti lea. O le toe fili alea o le tangate le larolanga. O le oti. Ma oe le tele tātou fōwhanga. Ua umana whātātia. Ai o na le whātaunga. Pe ana le ai ia le fili leo leo. O lona wina. E te soe fua ma o wala. Ua tātou le noa le nene tātou. Mātana noa. Ma se tasi o alo. Whainga wena. Ata riga Rudy ki ngā wena. Whaino me whaini se lau tusitala ia te au. Ina ua o le tae au. O tua nai le pōa na paliu ai pe malolo ai le sui a Rudy. E whape na moa atu o lai o la whana isi. Lai a Rudy. Mafso tae na sitaso tusitala sinia. Mani tanga tolo pai a te au. Ia lea wane umai ma polo keti na whai. Se mai maa umoe ale o langa le nei. Mana nei o me tato te whaatati tia. Pe ana le ai ale toi fi. O le oti. E le tusi le sa tato sa whaita wina. E to whananga le mana. O le mea mana le tau sanga i mea uma. Ma ona lava po i mea uma lava i lava o le langa. Ona po e whanau mai ai. Ma ona po e oti ai. Ona po e te tō ai. Ma ona po e iai le mea o te tō ina. Ona po e tangi ai. Ma ona po e sasa ai. Whapea lava le pia le whaita wina. Wa umane lei ane whatu langa i le tuasi o si o manga o mea uma. E iai lona muta ana. E ma whai na amata. E i fo i le leina e whaangata i mea uma. E o lava i lo so e fua ma lo wala. E whapea na. Lei tio a whai mai le tusi leo Roma. E ono whai te losi fumatona. A wā o le oti. O le totongi leo le anasala. O le muta anga, o le pine wha mau lea, o le tūla whono o wha waena. E la ua anasala le tangata. E o lava le oti. Ma neia i o upu i e whai o iai le whaitau. A o le ono e whamarau. O le mea fo e fo mai e lea tua. E lo tātou a li o Yesu e riso. E riso Yesu. O le fisili me whai o tātou fisili e le whai tau me. E whape whea la ia Yesu wane. O na au maia se wha moe o le tangata. E lona to e fili o le oti. Tusi Ioannes fuma just faithful lus fuma le lima ma lus fuma le oti. E whaenga mua, tu se vai tau ina. Iane suma tasi kai ko lus maton, ma lus matwha. Ina oan watu ia, Yesu e alua ngai. E asi ma alua ngai le mele, wa sila fia le Yesu me wa tupu ia Maria Marita. Woti lo latua ngano ai. Nga sale. Ta mo e ta mai ta e leo mai te Faafetai ia Yesu. Nā watu wha mai Yesu e ana e nei e le oti nā sa.
fitara i atu Yesu ia te ia. E toe tū mai na walo tuanga. Ua whai mai mareta ia te ia. Ua owi loa toe tū mai lava i le toe tū i aso ngā te ana. Lai manino le mamara malama na mawhau mareta. E le taunu onga man wha moe moe muli mai. Ai le i tali tonu la mareta. E le wha moe moe. O le tala noa. I le e whaatau wina le wha moe moe le tali tonu i ana ngāta ana. O le wha sangai. Ma le li o le ola. Fai, sisiru koe whaitau le tali Yesu. O whetara i atu Yesu ia te ia. O hapu nei le toi tū ma le ola. O le whaatua tua mai ia te au. E ui lava i noti. Ai hola lava ia. O te ngata o e whaatua tua mai ia te au. E le oti lava i o le whaavavau. O le siri Yesu ia marata. Po e tali tonu mai le nata. E te tali tonu e le mele o te whai atuai. E manatu i le whaola. E na ia matua i mala malama le nei marata. I le la te whaafisanga. O le no o iai le ola. O ia e pule i le ola. Tutu sa spea. Malfesilia le tangata le o toma le mala malama. Ioane suma whafe mua mua tō. Aua le atua tu vale o tō lota. Ia o tō whaatua tu e le atua. Whaatua tu mai fo i a te au. E tele me no nofai o tō le maoto lota maa. Ana le ai. O ua o whai atu i a te o tō. O te awe sa aunu si me no nofai o tō. A whaife o te awe sa aunu si me no nofai o tō. O te toi sau. O te lia fo o tō whaakasi mau. Ina ia iai o tō i mea o te. Whamatala atu le whamoe moe moe lātou. O le whasilia le tangata leo toma. Wa o tō i loa i li ana suma le whawhai koe whae o leo. Wa o tō i loa le mea o te hawi ai. O tala tangata leo toma. Yesu. E mātou te li loa le mea te hawi wanga i ai. Ai whape whewho ona mātou loa. Pamele tala Yesu. Wa o tō i loa le mea o te hawi ai. Wa o tō i loa fo i leanga. Ai wha mai whisila le tangata leo toma. Le li ia. Mātou te le i loa le mea e te maliu atu i ai. Mātou te mawhai e whape ona i loa le ana. O whetara i atu Yesu ia te ia. O hapu. Nei leanga. Male upo moni. Male ola. E le alu watu lava se tasi le tama. E a le hui mai antea. E le whetalainga Yesu. E aua le atu atu vale o tūratu. E fōlinga mai. E iai se isi me sili atu mule tangata. Wa le mautonu i aso whape nei. E le tusi o whaalinga le tusi matasi whai upu e whaa. Mai nei e i o le whi au whamawhana whana nei ai. E solo i sea fōi e le tuoro i mata o mai o mata mata. E le tui ai fōi se uti. O ose whaanoa noa. O ose awe. E le ai fōi se toi pōpuna. A wau mawai atu me mua mua. E fōlinga mai sa iai se me mua mua. Mana tua fōi le amatanga i tau. Sa iai le matua matanga o whio mea o mai. Lau whaia le fōwhanga i le atua. Whaia le tau walunga i le whainga o tanata. Toa toana le nei. Na le petia i le ansala. Masui ai mea oma. Ma pō lea ai e o te toi whili o tanata le larolangi. E hoko mai le te minei. O le whisiri e whisiri ai. O whenga iai le ai. E
Leon is from a father with a woman. Et tele mena no fai na mata rota ma ano le ai o fai yatu ya o te anu masa uni se mena no fai o to a fai foi o te anu masa uni se mena no fai o to o te toi sau o te talia foi o to fa ta smau ina ia iai o to i le mea te ia ma nei o fa mo mo ale fo me Yesu e solo e sea ele tuore mata umai i ona tu mata ele ai foi se toyo po se fano no po se awe ele ai foi se toi poponga a wa o ma bai atu ia mea le fa mo no le tangata o lo soi fu maona o la lava le taimi o lo fa fo siki mai ai le toi fili leo le tangata o leo e te le toi atu vale lava ma fefe e te moe wa e sauni a wa e ui atu lauta pena penanga i e sure fe mai o a nei le ala o pumoni maleona mo te sa le faafai pes fu maleona a wai firi fo me le langi le ri lava ma le alanga ma le leo le angelu sili ma le pua le tua e mumo foi ona toi tu mai o e o ti o ya ke risu ona fa fo se i na avina e o ila to o e o la ma toi fa tasi mai la to ya e le fete ya i mai ya ma le li i le pa ni mo nimo ona na to fa tasi pe la ma le ma le i le fio mai Yesu fa mo mo e ona o mo fo sia o le whaalo alo le aso. E sa o le langi se i whatu lai la tau na momoe o ia ke riso. Le tiu a whai mai. Le mauti noa tā vita i le. Le mon mau tangata o le tā vita salamoe. Lusu matol whai koe whao tātou masani ai. E lusu matol whai koe whao. E ui lava ina usamari le mano na te loti o te le fefena wai se mea. A wā o oe te te whaatasi mau o laula au moroto to e wha mawhana whana ina ia. E yaso whapene. A o ino tātou mauti nolo tātou sabalinga o tātou ui atu ia Yesu le anga upu moni mane ola. E leto e fefe lava i tātou le vado le ata le oti. Mona mawhai prefeto Isaia, ina Isaia whasumatasi pe ko se fulu. Aua e te fefe. A wā o te ia te oe, a wā le whetepete pai, a wā o a uronga tua. O te whaamaru sia oe, mai moni o te fisoa soani ia te oe. E moni o te tau fia oe lo o 5 taumutau, e iai lea mea tonu, e leo le au e mnale maa losi mo tātou iaso whape nei. E le tu la fua ina i tātou, e na te tau fia i tātou, e lona a. O le whamoemoenga mauti nona. O aso whanoa. Mo moko nitu. Na mua whaatu e Yesu. O ia na pime ina le mau nei. Le whamoemoenga lea. Ina o toi tūme le tunga mau. Whai mai oa. Le o tie o whea o iai no tui. Le tunga mau e. O whea o iai lo manu manu. Se mea manuia tu tu mai whaola mai le tunga mau. E le ina se wha moe moe o tātou tu whiri leo le tangata ni laura. Awa tai mua Yesu e maia le wha moe moe ngai ai tātou. Sala ma tosu ma whawhe pus ma wahi le haka ma vuta. Le te au. Walata lata mai ova i e ua loto mo momo. Wa ia whaola foi i e ua loto nuti mo moe. A wane popole le ahenga. Mai nā tōu e o whaavau ona o le tuku o malo. Ma le mawhitanga le uso po le tuanana. A wā olo lata mai ova i e loto nuti mo moia. Ma sani tātou le tanga le whai nai le au o. Ina o iai
ia wo e tolu ia tani elu. I le tūlanga mo le to iai seisi la vea. Wa wha asa wha fitu inga le o ngā umu. Ma sa auni e tongi atu i te tonu. E le I la vea ina I le atua. Ia woi e tolu I luma o le motu o le tungama. O le motu o le o ngā mua asa. Ai ina wo i te tonu le o ngā mua asa. Ai wa ai ai. Le li whaola. Watu tū whatasi mai ato. O le whi au e wha umai le wha moe moe le ngai fiafi. E I te mi tātou te tū whisiri ai. Ai sea lava na le lawe ina e le tua. Ai sea lava na le tua isi na awa noa. Au te mi e o mai ei. Le vela o lefi o ti ngā. Mai o ona ma tuitui o le oti. E pai mai ai le whaola I o tātou tau au. A wāna te le tu uangawa I tātou te lima. Nā te whaola e nā te whasoaswani ma wha mawhana whana I tātou. O le siri e iai e se wha moe moi tala atu o le tunga mau. O le tali wha mawhana whana le tua mo le ngā ina whanoa noa le fia whirile. E iai lo tātou wha moe moe. E le toe tu mai o hei o fioti e le tu mai. Familia mai le tua I le tātou o fia le nea fiafi. Ona ni Yesu. Ia, mori atu le Faafetai tele. E lau suma ti a kono mo le lau ma matano fia ma le lau ma wha mawhanwhana. Ia tusai foi ma le whai malanga o tātou senei. Ia o teimi nei pe mwhai o na tātou tutulai. Ai se uso ia tātou pespesenga po tātou vi. Ia o wā foi tulanga o tā pena mai a tātou asosi e whangasolo mai a tātou teo poi lava o eise teo. Pe mwhai o na wha a mai I luma nei. Mole lava ma tātou i. Dear love,
Ia, o te whalao atu ma le whaaloalo, i la sunga, o le ofionga le presidente, o le asosio tusitala, ia, a wale a mataria ai o tātou moli mau, e tu sai fōi ma le langa, a le uso, ia, Rudy. Wala o tuai la ofionga, ia langi kere soma. Tai se iu. O te whaaturo watu. I le paia man mamatu. Lau sunga ti a kono. Le tina. Ma le ainga whanoa noa. Na whaile matu na whono e sāre tangi. Paia man mamatu. Tātou mātasi nere. Ia. E angan mea like titi whaatonu mai ai mua masari. Ia oa ua langi tiang keresoma. Oa ole presidente. Oa ole so o ma le lile Rudy. Uma logo lile wa so o mai ia ha. Ia tele tau sanga uma luia nenga luenga tusitala. Tele upu matala a ole asone. Wa sola upu. Wa le mawangala foi. Ma le noa parasitala. Oh, everybody has a story to tell about Rudy. Different stories. Good stories, funny stories, even not so good stories. My story started back in the early 90s. Rudy Bartley. The New Zealand-based Samoa newspaper Samoana. Yeah, we crossed paths many times. Not a kaloa, but o le G-Vai Films i loa whai mai le Pacific Art Festival. O le taimi mua le wa mahalo i se Samoa i le Miss Samoa. Taile o le Roma Paka. O i nā whatoa mātou ngā lulu e whātasi e Rudy. Ia, nā tua ia mātou le tūlanga hui le wa bias le media Samoa. Ia, wai ale bias o le wa pale mai le tamai tai Samoa. Sa tau la mua ila lea. O ili a lea sa whai le umar tono le nā tau sanga. Ia. Ahe o le tau sanga tasi loa o school fitu. Na mātou ngā lua whātasi e whai Rudy ina ua whaawai le magazine topi lau Mary Tahiutu ma le mau nebe. Sa mātou ngā lua ila ia mai la ua Rudy malangati. Ia mare tamai tai po mai o rani po iwa Sharon Jackson. I le whaingalanga le WT media le ia teimine o le teimina sa ingo le Women's Time magazine. Ia o ia lea e mauti whawangolango ia e au ina mātou ngā wenu. O ia fo ile papia. O ia fo ile latu ma mea ai taimi uma. Ai no whanga solo le mātou a whawa potopotono. Ia na tūla e mai Rudy e tau awe le mātou a sosi le o Spumono. Na bea yo ia ma sui presidente. Lua o fitu na tūla e mai rondu ia bea ma presidente. Whātau sano tau awe Rudy le tūla ngā. O le taime o Rudy o stamata pinai. Tau la mua e mele, a maise la whare tau awe se ino tū la whanora, e umori e au te mine. Le tū la o le freedom o le press. Malanga Rudy le telefona le pina. Whaia ina e whore Rudy le tau samana ina o tōwhia i e whaururu i ai le whaala potopotonga o anti-corruption. The Pacific Island News Association, or in Nape, or in Nanamo, Waina, Matala, the fight to Fafay of VI, or na Fay to Langa, the Fina, Wailu, or Setangata, alofa, or Setangata for you, always ready to lend a helping hand. Or the hotel, or the Miss, or the media, or your Temi, ia na whawhailele mai a Rudy. Le ira wani ia e o mai tua.
He nurtured everybody. He spearheaded by oil visual training i le lona taimi. O tūlanga foi o le sosongani o Rudy. O bewa mata na nana i nisi o mata o sosi. O rea mea, o ia Rudy. O ia Rudy a wai e loa. E o atu lawa e tali le lea Rudy. Anytime e atu ia Rudy. Ne e wha umi se wha matamana. Ai, o le mama patanga ma Rudy. O le loa o se furuwani. Na awe ele mi Samoa i Sawai. Taimi mua na yaso atua. Na le tolo media ngai ai nawa yaso o le vai ngā Rudy. O na nai lawe tina atu i tufuna ia maa. Vai yaso atua. Leini mato tupe nawa i tei. Mo te o muni lawa le mea u e Rudy. O i nā poi, o a o loa ai. Le whai tupa fini o nei tamato Rudy. Le vai aso atua samato iai e le mawhaina alu Rudy e ai e vivi mai whea o i whea pa se kongere niusure a le upohunga watu ina. E le mawhaina alu Rudy whaatari mai. Te tūlanga nei e. Mōri aloha au le tū. E leo leo. Hei loa no tau sila whio le mōri au e information. Te leo award tono le wiri e whamawhani whana encourage. Tūlanga whapena. Le se tala Rudy. A toi vai aso ai lea tulo le text a Rudy. Le se upu encouragement au upu o le text. Red or white wine. Bauaio upu o tali mai. How about both? Loa so muriane ai ma lunch ma Rudy. O le whaana e au. Ele tuhi whene. Mai ai tau a tau whaki le tūlanga foi leo. Se fai se pato e senga a tau mare e se aile muriana. Whare au a Rudy. E te pato e se loho ki no tato. So that was the encouragement Rudy, that was a challenge for me. And I took my stance in the middle when I knew. Time for your Rudy one. Much male aina, he's gone, but his legacy remains rooted within the industry that he loves so much. O te taritonu e taleni si moni maunga le e alu le fiafine e le umatano Rudy. Ai ono le faasoro mai iso tato moni a moni mau. Mo moni a toa le Faafetai mai. For Rudy, he wasn't just a friend, he was a colleague. And most of all, he was a father figure to most of us in the industry. Ona whamae ato leo se monia o se whamatalanga. Iei teimi e whesasi a iei a mātua tanga. Wāfo ini masei tūla i mai le mātua tanga ma Rudy mai te whamanga no mai. Le umare e le umatala me utanga Rudy. Ai o se tala wha uma tuai se monia. Le ua a mai le mātua whai teu. Ai o sina se leni hatau paale ne e mori le tukai o hatu o lo paaha. I le ainga pano noa Faafetai. Ia, Faafetai tele la iona Kristine, e tu sa foi ma lau maundu nei afiafi, me siri le ua ilo atu, e le lau mātou sa fe ia Rudy. Ia, au te rau atu, ia te nei po ai o lea la so mai mo lana moli mau moli nei afiafi, ia o lau awa noa le nei. Whatarofa atu le o ia mau rungo le tātou malu le afiafi. Nā lo le whamau popo. Faafetai le lango mai le tau awa atu o tātou whana. Tōna tātou te mafuta. I le tātou
saulinga mo le tātou uso nei, ia po tonga le fo. Whamaruru atu le tātou maru, o wawe o mai e whaise mo le maru, a mātou nei, o tau whaale tonu mea whai ngā wanga, e fia wawe fōru tō muri, e whamaruru o tuani, au te lo, e tau an whaamo mō mai nisi o e fōi, o wō mai, a pā anga, i to siri na lata lata sunga ya Rudy. Oa, o leisi i sa tū le fōe, i le whātou tainga o le whālau toa, tusitala malau whāsala, i le tofina Palestina, nā lua tau sanga no Palestina, o Rudy e whātou sanga. E ina ua tūlai mai le sunga ya Rudy, whātou tainga le mātou whālau toa. O stangata fui e sere anga Manuia. Manuia a oana whawhipo a ia Rudy. E sire fia uma i tātou mawhitanga nei. Una ua o mai le social media, ua whaita tātou chat group fo nei le media. Wana whaia e Rudy kako chat group. La wha awawa i te mene. Al tāua fo le tātou chat group. Tātou te so ta iai. So ta ingana e tātou toe. Whaia tātou tala Manuia. Ia mwhaia koe e resi kala resi. Io tātou chat group. O Rudy la la mātou e na ua pliste. Tu malosi e le whatou tenga tātou whalakto. Whalongo loa Rudy se meo bidi hiko se si a Rudy. Wai ko kusi kala ia. Ngau maila le a ai o ai. E sere maka ngā rai. Kilo ku le ia mi skama le malo le a ai mai. Sau a Rudy a lulunga chat group. O kou ia le ai ko ke o ko ai o ai ko. E o ke ko a Rudy lunga chat group. Ia o fisoka ilo ia Rudy. Uso. Wai po ai mai nga ai fa mau nga lau atu. Si fonga ka ko fara ko nga kara moa do fa fita uli na. La nga to tere isi tanga tere ntustal. Le fai te tala i nua le tātou chat group. O winga i o Rudy o te loa e se fa mau popo fara tonga. Ma o te lofo i o Rudy peo na utou sila fia. E leo se tusitala. O Rudy o lana profession i le media. O ngā ruenga fa apu e ata. Ma le tu fata si o ata. Ai o le tua Rudy le teimina ngā ruelo na tofi Palestine. It's one of the good advocator mo le press, i le freedom o le press. Fi nau malos, i oia kula epa o te mana tua, fai a le statement, a ve saoa, Rudy as president, e kalia i o ia tu la epa le, ai misi al melen to au mai e tu la epa na fai ngā malo, le morianga leo le defamation. I lalo le criminal libel. E mō lia i sos tangata i o le media. I lalo soli ngā tū la whono ma mafa. Le ave ele tangi leo. Ina o leo ave tātou i luma whamu sinonga. Le lai mō lia ele mātou Palestine leo iai nei. Le la mātou te whaafamana. Whaamawhana whana i Palestine. Ono sai. E whaamau nia no mō lia ngā pēa warau. Ia. Ai, o winga i o Rudy. E le e whaangaru ma tāus tangata e se loto alofa. He's very kind and too kind. O longa tū kainga i isi au vaenga o meia mako media. O apiusa e le vaenga ia. O le mga o ai mea ko ia Rudy. Whaku. Mani ulo Rudy. Whaku. O kōnganga umai le kusi siaki a Rudy. I o kou mai umai le loku a Rudy. I a le lawa umai umai le vaenga lea. Te le ta ua tua pan. That's Rudy. A o le whaimako so function ma Rudy. Se le wha mau popo Rudy. E piwai o mātou fia whai. E piko ke lea le shea Rudy. I mātou fia whai. Ia whai areo mako kala. A umuwhawa o ngā o malamari sias. Whai aku runga jazz group. Wa whai mai kala Rudy runga mako jazz group o whara o ngā Rudy. But that's him. He really enjoys life. Os ka haka ese le socialize I tangata. Fia. Tofu ata atau malangona e. Malau sila I mafutanga ma le uso nei. A o la unava wa ia Rudy ma le mafutanga I le ngā ruenga. Stangata e se wha maha popo. Stangata e se fia e whaia tātou whātasinga fu nei tātou e fia ai. Bao le mena e lim whaina ngalo Rudy. Ia tātou uma. Lim whaina ngalo ia tātou. Wafua so se mea. Whamailo Rudy. Le iei le lua pusa le I. O. Pe o le emo le wina tue o le mena e whainga ruenga Rudy. Nau tala moni ana e le peno. Ia kako kwa re kako whea iam kako pamu ia Rudy. E le ngakara ngā ingu umapia ngā whakau e Rudy. E koe whai Rudy ki ngā inga mika kume ai. Koe whai ko pāse se ko keo al whana.
O winga I o Rudy. That's him. Ese le anga le alofa. Whapenano no winga. Au nei a fiafi. I le tinama le tuafine mauso ma ainga. Ia, o lea fui sau tau sila se a leo. O le matu whala tonga pe ona. Latu mori maua. O le matu bliste. Ia wha manu watu. Ai, tafi mana mala maruti. A lea na a wha a umatu la mori mau lea mau te roa. Tok tele niso tātou fia mori mau. Aina ia pese ia fia usu atu. Ai, se tilo pe isu matu tātou pese ia. Ia, pe o lava pese tasi. E te ua upuia o le tātou makutanga lea fiafi. Lava kasi, ia le lei, le ua whamaia le pula le tautamaanga o lava tasi. Au tau sila fia pese whengo fia pese le tātou e whakasa. Ua te lele alofa o le na fio mai ile nei la lolangi ia o lai tatu mali ela vapuleta to te faafetai ua te lele alofa o le faalamai na faasata roina nama liutinga mo tātou malava ia sau hai lunga mali e lava pule tātou te faafetai ua te lele alofa o le na fio mai. Te whai ai nei mō mau le swafo Yesu. Amen. Jackson, but today I'm representing my sister Lanny Boy Cheryl Jackson, who could not be here with us today. So she has sent me her eulogy, and I have been instructed not to miss a word or a pause and read it out carefully. Rudy, I am so sorry I cannot be there to see you off. I wish I had stayed on the phone with you a little longer during our last call. As always, we were talking about the next projects, the next training, the next plan to help our journalists strengthen their technical camera skills. That was you, always thinking ahead and creating opportunities for others. I have been writing for more than 20 years, but this is the hardest thing I have ever had to write. It is a farewell to a brother, a friend,
an ally, and an extraordinary colleague. As a friend, Ruby was always there for me through every milestone and every heartbreak, from the birth of my daughter and my son to the passing of my mother. Rudy showed up. No matter what was happening in his own life, he was there with kindness that never faltered. Professionally, Rudy's integrity was unmatched. We began working together in 2005, and that partnership grew into the creation of the Samoa Alliance of Media Practitioners for Development, or SAMPOD, which became a cornerstone for media development and collaboration in Samoa. Through it, Rudy helped train and mentor countless journalists, always with the goal of strengthening our media and uplifting our communities. Rudy had an unwavering drive to do good. He championed the voices of the voiceless and believed deeply in the power of journalism to make society better. He developed tools and trainings on gender-sensitive reporting, election coverage, Gen Z storytelling, reporting on women, and technical camera skills, among many others. One of his proudest achievements was the election series, because Rudy was a firm believer in the people's rights to know. No idea was ever too ambitious for him. I would call him about a story that seemed impossible, and somehow he would make it happen. The interview, the footage, the coverage, always on time and always with excellence. Together, our work reached international platforms such as The Guardian, AFP, AP, Al Jazeera, BBC, and CNN. But you know what? Rudy never sought recognition. His reward was in seeing Samoan stories told with truth and dignity. He was also the executive producer of Tusitala, which was the first documentary to highlight the contribution of Samoan women to society. That project captured his heart because it reflected his lifelong commitment to telling stories that matter. Rudy's list of accomplishments is too long to name, but what will stay with us forever is his generosity, his humor, his work ethic, and his heart. I, like Boiva that is, am so lucky to have learned from him, to have worked beside him, and to have shared in his vision through SAMPOD and beyond, alongside Ta'a, Kitty, Ace, and Nico. Manuia Malanga, Rudy, thank you for always being the good guy, the one who showed up, the one who believed, and the one who cared. The world is better because you were in it. Faafetai Lamu. Ia, whaatulou le paia, ia whapefoi ia le ainga whaanonoa, e me se foi ia le tuangani a Rudy. A matala man mau whapea, upu ia a tātou, i ngase toa ai ola pule. I ngase toa ai ola pule. Pe mai kala la whaia o ngā kolisi a so ia Samoa. O ka mai ka inga le sabali le sami. Ni tāwhanga. Tau atua pa ule la au le toa. Wa mangol la au, e li lofia umai le pule. Mai lo leo tengi, wa ngase la au le toa, ai ola pule. O mea ia man tuai Rudy, a tilo i Samoa, o i kiki ala i sengal wenga WT Media le whaia se ministry. Tano tātou atunu. O le isi mea o te mana tuai Rudy, mātou te mea o mātou whainga wenga le upumana TV. E su e umama i mea. O iei sau mai a whainga, o iei sau fure tole mele,
O ia isa waka me e kau whai ele news. So e mai a Rudy. Le isi mea o te mana tu ai Rudy, o le mako o netball. Ue, so as a sponsor. A o lengo walo ke ngoka alo i mai vase, o saulo male aikia. I au fo ina e pisinisi, whakuloa. Whaiska ko awa le media. O le mea o ke o fo ai, ngā la uia text ngā lafo mai ei. Ai wana so, kofu ma ka umali miki afu. Vai ingu. Ia su e Rudy. Tonu, o le whainga ba, lota lea na mātou tuk whaatasi ai. Tasin na ngā ruenga tele a Rudy Faafetai. O le aikia, e le maua umai e tatou whare whaasalau resources. Mea e whaatino ai, ai kaunga kawa le pālota. Ina ia mawhai o na whaafofonga Samoa ma Silifia. E leo le pāloka luafe lua kasi, pāloka i kua, ta luafe sifuluono. Na mātou o whaatasi ai. O isi mea ute manatua ne tangata o Rudy. O le mea piko e sili ngango whangongo ai. O lau kamakalangoa le level po. O lau. O le tangata lea ma te faasoa ai i le po. Te ke alkas. Ai whakua umalme ka o le whaliwhaikala. Ioi. O le Manuia ia o na manatu. I mata upolo o i tātou watu nuu. Whelafua i ai. Alu lea. O ma le toi whailoa i ai na ua. Le toi presidenti. Ai kongkonga i kasi ako anga message. O le e maliu nei Rudy. Lua vai aso ai maliu loa. Le mako lunch mulia. Na meli atu ia tea le po. O na nafa upunga lea. He mai. O wa ai kala whenga ka akale papakiwa ia. Pa mai loala na meli a. Ma lo lava le omsai. So sad to see our people behaving like this due to misinformation and blind following. Don't let them put you down. You have far more supporters and care about you than your enemies. Just a note from us, your media family, take care. Alofa atu. Pawale ka ka media nga kusia kusanga message ya kia. Pawale tangata media. Mai le public na message ya kia. Rudy o le toa. Ngase toa ai ola pule. Ale o tatou wa ai ngalwe. Whanau ia wa tama mai. Wa ngalwe nga same body taimi na matou. Wa ai matou iai. Tau mawhai ina ia maua le ata mai, marito mai. O ala mawhanau ala tatou wa tunu. Ia. Ali iwa e ola wa e alu whaasuru. Ele i kai umalau ngalwe nga le leibo le atunu. Faafetai lo sautawa Rudy. Faafetai lo alofa. Ia matou uma. Faafetai ta faasoa masani. Po le WT media chat po o lau page. O lau messenger. E te meli atua. Pei le FSC foi ngane fai ese ai langa reporter. Ngā melo wasu. Ia o la lau li poki de. Tai pe nana mea. Ai i la umai tau ia Rudy. Na te le whaale ngaina stangata. Ai lako malau mawhau neka TV se mea. Nana whai mai alantara. Oh, ia, e kanga fofola mai. Pea le kia lako whamakala ku se tangata po se issue. E whai mai. Oh, e sa te tauna, mama, sa tauna. Ai te loa, e ei winga lei. Ana tango ia, mama. E alua. Oi fua. Ua matua e whaarongo kua maalu le lei alo ulu ma mea umai ana e alua tuma oi. Stangata alofa le tatou ngaluenga. Ia, o le te loa e. Whai whaapea la tala. Iei lei. Se tasionu u lei. Ia tunu o Japan. E lo matua malan whanau. Tau fuloa ta mai titi male a inga e alu iai. O whai to olua. Tau whatama. E no fuloa na lo matua le whale. O ngaluenga lo matua e whai to ngala au. Sau loa le tama. Esu e ngaluenga. Sau tau mai lo matua le vel vau whai lo e kama. I sau ngaluenga o ki whaia. Ma wai sa tupe.
ai whai e tama, o ia whai longa tua, saula i te ulo whanua, na ngā luenga nia. Lua vai aso e wako loma kua leko e le tama la au, nei loa loma kua pula le la au, kua ola la au, kua fua foi, o le waku i o ka ngaka e kaufua la au e ai ai. Ai kei au o le vai aso a ngā ua, a ko le lima kausanga o ngufo ka me loma kua. Fiu loma kua koe whakali o le koe fo ia. O atu loa leo tangata o le ai le whai mai, o whea le kamale ngai i. E whai mai kala loma kua makang. The man goes. Walu Rudy. Au tātou e tino e lana ngā luenga na whai. Il tātou taimi au tātou mafuta whatas. Ia, au mai le atu olo nā ngā ngai wha mawhanwhanai le ainga whanoa noa. Pa pia fo il tātou ainga tusitala ma le au whasan lau. Tātou whaia le upua nā whanua. Ngase toa e ia ola ia i tātou pule. Whai ula u, la mon mau la pese. La ulu pe ua le i le ba ma talo fai la upe le ua le lo ta angai o te ine o lo uanga soloma o mata e tilo ti, lo e te le o sawa. Oi, 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 e ilene, malaya, o leo tifa, fuase, ile la la la. La ufua rosa, o la ufua beta, o la ufua uimo, toa ele matala. Ia, ali Rudy, usfa umai whio eka ko pese rekani. Ia Manuia le nei a fiafi o no Yesu. Amen. Te manatu ia nei teimi la tuatu si stato tasi o usu le stato pese. Ia ona sawale si stato molimau si tasi. Ia ona wha mai ai lea o le tato molimau moli nei a fiafi ona tulaha o le teimi. Ia i fo inisi o vai ngalo wha pea ona so mai pea mai al tato wha molimoe. Ia warango atu noa ia tukua. They say you don't know how special someone is until he's gone. And now I understand those words far too well. Lau sungai le tai saulina, a fio foi pa ia i ai whakau vau. Ono le wala au pa ia le kua le usu ya Rudy. Tu le ia tumalo nganga whakavalo, i le nei a fiafi. Fai intu ia, se whamatalanga e tu sai fo ino le. O se uso ia Rudy. Ia lena moli mau ia fionga ia tanga vai, fai pe fo ile. Prestene mani susu i o le matou. Falamu tonga la tu stala Samoa. E tau nung whapai atu. E whaero atu fo ile maa, fo ile maa fitanga mani sunga ia Rudy. Na maa whaero ai ma Rudy. When he was an employee of IRETA, I can't recall when that was, but I remember very well the day I met Rudy, because Rudy was with Alofa, la kogenga na yaso na IRETA Alofa, yo Rudy is kamo Tom lena muli ana finga wenga o le TV. I was really, I think I was a young volunteer at the time. This is when I was working for FM radio. Wow, na ave la IRETA fai beile, o le training al IRETA na fai.
Na watu e lole wa upi fa masani e fo ile tolu na ma tu tau ile no Rudy. Ia e savari me ala Rudy la tu no fo e au ta fo na lau. Tau no Rudy fa mai e te fo fa i ke fo. Fa ia ka ko mo le ko ile a o ngai ha o au fo. O la tu loi tua. E pe tolu e pe fa fa ma no si dai mo le lau. Ia nana amata o mai ia o tusitala na te e o mana fangu mo na amata ma to wi o te tau le tau tala mo te fo ai le afar fangu mo anu la to la du tanga te to no bati so ari e to i mag dei tanga to Rudy ia ma to fiu e va nga wa lofa ma to mo mai e no ma to fai o ma vai e no like that. So after I retired, I got a job no whainga wenga o le TV, na wa umara FM, le suma ya kina veia. Ia no wano le whainga wenga o le TV. Manto whainga wenga ile male, se tasi fo tu stala pe o tu si le fia, o whailani le wholanga, le whaito ya Merita. Na mato ngā lue umaina. Rudy and Merita were really good friends. And I got to meet Merita through Rudy. And I was very much part of that little circle of friends. And I have to say that I was very fortunate, blessed, to be amongst some of the top journalists of Samoa at the time. And I learned a lot. O le TV Samoa i nawe tēnu. Ia, nai si le fia fo e nisi na mātou ngā ui au, e whai o le pala. O te tono le studio, i le te lela, ai tau waile i e lanu mea mata, o le le fisuisuia i me le whainga le news. E nā le lua mea po e anta. Ia mau te sanu whai ala i be whausanga, i o mātou lau. Ia e tono atu le sumo, saura monga, anu atu le sumo, a le ala mama te whainga alueka. Ia, e alu se pō, e tau tala atu la amata le news, ai pē mai le camera. Ia o ai rai tua, ia e tua lava i sileita mo Rudy. E wala au Rudy, se e alofa mai a mai lau me po e ata se i whaawa wale po e no le news al TV. Le nā fo vai tau, le rei o le tupe. Ia, o mea uma lava mātou te mana na o ai, le peo le sau noa nisi o le mātou asosi. Rudy was always there. He opened his heart, he opened, his house to us. Because I remember well when there were times when we couldn't edit at Molino, especially when we had those king tides. They must say also my tour in Molino. I in the news on TV when I edit my own fellow Stamo Rudy. Ia mo te omi ia ina i te mai potu le nā i stadium Rudy. Ia e umana whaina mato ngā renga. He was always willing to help, regardless of the circumstances, regardless of le lavao Rudy. I live up here to vala watu Rudy. So brother, apa e oso mai e ar watu a Rudy. I o isi temi whai mato. Mato ngā ruenga le pō, ia tū watu Rudy ma se whangu maros. Ia, e mau te look forward a la pe a watu Rudy ma se whangu maros i a wai. E tō pe hale news, ia, ngā whai nofo mai office, i au edit na ina mai tau. Ia, e tō pe hale news, lesi pō, tōpe le news, o mato whiwhingu i whangu maros i a Rudy. Ai sau lunga le news, pō ngā mea le interview atu la epa, poso le whai ungo le news, misi a tole tero lo vai mo le news. Talu wai, o leo ko tope le news. Talu le mo le whamaro si le wala kua Rudy. Ai ngalo ina whaki au mea masanya, tupu fo ina vai talu. Laki lava reise se o mātou na tūdi e ina vai talu. Ia a lena mātou ngā kua lava. Ina ua tua sa mo walu I fafo. No watu e lola ia wa onga uma fo ile ina I seina. Ona o Manuia le CCTV a seina. Pero na tau si le fia. Ia, o le tase requirement,
Su atu sisi mai Samoa watu ese reference for ile ne wai dei lo sisi ya wai dei lo for sisi me lo kan wai. Ia tasi al tanga tano vini mai hei o Rudy. Waka brada ka mai kope mai se ka reference. Oh, ka se reference a Rudy na watu o fiu ne to su e lungo la email. Panu te sau nei la watu. Oh, ka se pe pelo isi me na watu le reference. Oh, ka se maani e pe lua e lau pe pola o reference. Ko e kari kongu le lele sainga mea maka ukia o mga ufaya nge lalo langi. No pole mele le ngomo ngai lava ngoa. O ngi ka ngaka o Rudy. O ko e alu lo whenga nuenga o Al Jazeera. And the same thing, they needed a reference from someone in Samoa. Because e leisi se lor me i Samoa. O vidi mai a Rudy brother. E ma di e kanga koe kope mea se si ka reference. Mai mea Rudy, singa nga fesu ya ia o aso mal masi ngol reference nga. Ia o faasanga aku, fesu ya i de aso, fesu ya i de masi nga markausa. Koe seri ko kongu, ia lako foi koe hit, sai foi de me inga. Onga le reference na whai e se o uso ia Rudy. Ia, o Rudy the loko mako uma i nā kai le Muriwai i 9:30. Au ke le vai nika ngā ko Rudy o lako se vest. E pasti aku Rudy, pasti mai. Fapsole, kere i roku whea ngewe me ea, komu koki whanga ngia. But that was Rudy, you know, e maadi e o ngā winga. Rudy loved life, you know, and he was very kind. He was someone that e ke alu iai mea umalawa ke mga o iai, kalo whai ngi kangaka. You know, wa ave ngi kangaka o ngā, ia ia sao ni o le whamakalanga whelu, wa ave kangaka le nei, ai ku umai kangaka whae le nei. Wa ave mota ngā te papoto, ai tu mai vale ma te whaksa. Ia le waifana le olanga pe ona whai mai e le whae, no le upu. Ia le olanga umale tau te o iai, le lopo ai o tātou le aso so o ia Rudy. I'll tell you, one thing I know for certain, la wa whai pāki a Rudy me rita ngā langi. Ma paki mai le kako vālea, le kau ke vālea a koe lalo nei. Ia le umina wā se whamatalanga. Le tinaia o Rudy, Mr. Sister, Alan, ma le tatu vaenga le aina. Ia whamawhanwhananga, ia watu. O le uma lava leo tatu uma. Le whaia fo i se pule o se si le wala awa le atua. Ia o mai lava le wala awa le tatu o lava lea. Ia e tu o uma mea tatu te mana na o whai. Ia Rudy, ngano eo e a whea, brother. Thank you for that reference. I know it was that reference that gave me the job. Bloody hell, I was looking for that reference all day. I just couldn't find it because I just wanted to share what you wrote about me. I think 50% was right, but the other 50% was all made up. But my gosh, it was so good, and you're damn good at it. Faafetai lava, Manuia ni e fiafi. Titi ya maua sisi mori mauni. La usu stato pese mai tu special e whakasa e to vai ona ulewa longo mai e whanau o Rudy. Ia le W2 Media, ia o la tau lea o le a whai uai a mori mau, ia i le nei a fiafi.
Faafetai o te masalo o le o longo mai e tue tasi le si moli mau e le i o i le whanau o Rudy. Ia o le sunga po le whionga fo ia sanga po tele. Ia o wala na moli mau tu sai fo i mani usunei. Sunga tatai, ia la whakawau, sunga Kristeni, ia mana maawe se esau tato, ai ngā mila minga ngā fiafi. Ia la wala minga o tere o tusa kutuhilo o taupa ia, wana o taupa mani. Ia e se tangata sa tau fia e whaien mōni mawa na taupa henga. Ia o lo usole au sasaya, o sasaya e siria na tusa tausa. Ia po e mo filisi, sa ni tote, siria na tusa tausa na la matanga. Ia mana semua fila Rudy. Ia mana sepuluh tuan yang ada usul ni fiafi. Ia si tong fila sama tanah. Oleh sungai ya Rudy. Setasi ni o mai ada ni CV mai luna canga. Ia o longo mai na tu le fu sa dia ma fa abu ngoli. Ini mesti boleh tahu orang yang ionu. Non fina ngalo Chief Faafetai sih bisa Samoa. Ini ya fapenan mul toya o orang yang jadi fapenan tu kuaya fabrad faafuse. Oleh teman-teman muone sa o umiluk mafufa. Ina o foi maya o orang yang cukup mau ko amata la career ni ninga do. Oleh moa leo te whaalo mo I tangata umalaga. O Rudy. A tala noa I leo, o le po e ino maliu, o Rudy. A tala noa I po e ino whai o e bonga, o le noa lava lea. Ni foi nesa leila le na nutai, o te fia maa sani le na mai. O te fia I loa le nei tangata. O te leo mana tua le tangi mua sa maa ngā lua I mana sungi a Rudy. Awai, ina ua mata la career sa awa mata I fale production houses. Ia le tele I o maruenga sa whapena o wa ai ni tangata o madue. Masa ta mo la ka te fie loa se mea o ngā mai I lea ona. E peitai ina ua o whapena o sa o I o te aparai a loa le anyways. E maa rie I whautalanga sa tasi fo I murma. O Rudy foi na whaiara o reference. Ora reference foi. E pedi uma foi na reference al bom mau de não. E tere si dio tere o fai, na tusi me muito. Ai não wa fina ngalo ni mesti au sa mo fatu la sini disi. O tangata le au ina mata no. O te fia mala mala e fa fia ona fai TV. Ina wa umana fai TV wa mi o ka background technical. Ai fa fia ona run TV. O ande mana o me to TV. Fa fia no fa tumu 24 hours run down on TV. Yo Rudy ya ka ke suru ya. Ka no ba ya wa ko te sound ka. Wa ko te sound ka. Era da US. Daí mami que não. Ele não pode não me disse foi da US. Daí mami. O ele se acha que mano tu ele se acha para algo ele disse de filme ya no passa. Então sabe o que eu vou fazer. Feira com a lá eu mais eu passa mais a pam. And over mani alofa. Que vídeo que era mais do isso. Vai o vídeo mais o que o que o como agora que não pega o guardo ele não disse. Pere yon misi bela. Walang kita kemwa tiri wana yo ka fanga mau era. Ai fa uma oa uma tena umia o Rudy isa kemwa. Aba ku me fing benga Rudy anyways. Ka por masu ma ko ka penyo ma ko me fing. E dia ku Rudy ko fa por mole tu mole uso. Sai mai ana ko e no o tu lai ma ola ma tu televisi. Pa wa yo tama. E
wa fa fo uma le si ora kai ya la mori mori uso se la ka kriple si la fa osol me e si la ni osol me uma le vai aso nga wa kule lunch ele fa pero fa uma ko pius ai le mafai ona ngalo le ngale le yo tanga to tani sa fa pena ona le wa se me apa ia le uso le o te no le mo le uma le na to mo o ngalo le nei tu ta le uma sa no o lu a pele mo ri a me le mo ri a pele mai fa ga mai mai ko ni fa tai mo fa uso ele ngalo mo le fa se e una ngalo o ia te ma tu le si asi mana tu o pele fa na fa ku o te ma tu fa te la ni ka ni si pa io le ainga o se ko tina so mie le ainga ru le si vis te tu sa te va mo le to le ma tu mo ma le fa na te fo le ma tu o fa na ni uso pele yo ma tu ma fa ma le mai le tu le nei ga mo le fa Tele, sana le fato ai lo i le si sa pe kema. Ya, ole hava no le nei, hava no muli le nei ole atu inatu. Ya, ele WT Media. Ya, ole fa na fo e fa sino le uso ta auto mai nei. Ya, ona na pele fo i la tu nei. Ya, wala tu sa na muli nei ya fiaf. te momo no whātoro. Pai mono tini mak. Mi se tupu mutumani. No pasarala. Ora tu start. Mi se I no good. Ni tula. O se una tana le fianga inga mtavita. Wa walo foi ia te ia. E pe ole lo foi ia te ia la. O to ese foi una tana no ofu tala loa. Mai ia te ia. O foi ia tu ia tavita. Malona ofu tino. A toa man pet, malana au whanga, a toa man na fus. Mo mor Samuel ta upus pumalwak, ano na foi upus e toru malfa, e whaavaya se murmak. Rudy Bartley. Et là, c'est un peu comme ça.
lona poto, lona tamai mo lona tomai. Sa fuat na mo na tusitala. Lona tamau ainga. Lona alofa tula. Sa pe male mo lona unga samukos ko Samoa. Ua me pele le lo toru. Au sangi lau. Ia. Ala nga unga ni tita. Famo mo so makalanga ile. Mafuanga mafutawi beru. Ala pa ko ko sa palai ni TV ko. Elinha os pasi me kau TV mas. Kaya ulilo si me kau TV. Pero interview ay but. Si mo alut. Ala me ke sa TV. Ala bersanga. Kusinga binga. Amo sa orang kau siapa lagi? Balik. Orang kan, usung kaya. Makfinga mga Chief Faafetai, Rudy Bartley Manuia. Ya, kalau kaya orang, kalau Chief Faafetai nama kau. Makang kauma sama ko kakasingakan. O mako kaya nga ko ile. O kangona sa faingo le pas ya soma. Ang maki faingo nga ya chief. O ngala mo wele ngo makaile ale chief. Faingo mo mako protection na ko keming. Lami mo mga away. Chief ay mo nga li fak nga sa kemi umay kaya wala ni mga amir chief ele sing mo makay ay mawulong nga kulang ay ipas sili ya kuya kamo ngayon lang ngay siya inga po kemi TV ko nga kamo mo Saudara yang beri pada dengan protection. Oleh ngoi protection saya mau buat IPC, legata protection. Lingua ngale, lingua mau ngale protection yang bisa ya. Ya, pak pengulo awal beri ini. Wayuma ya masih biar mengenai TV ko bela umat. Ya, wala sa final dengan bela umum yang masih. Wal masih muli nga kuliah TV ko. O cheno ida. Wala afide espera la lo apel pa. Nga fikire o la ile ga TV. E mo akula kamu wale kaya. O le ke masua ma ida frente cheno ida. Ma o maket. Ma mai dola ya. Amai dia fi. Lalu dia berapa umur formal berapa umur dia kamu. Ya mulu sini ada mulu. So lepas tu dia buat kuliah. Ya kalau pengen usumai kaya. Ya usumai orang kaya ya. Bila pula kini ngalai pis nak kamu fix. Kalau naik dengan kaya fix. Wana wa filisima mabudi kemi maka ilme tamo de mai fada na persusupi na ingal metam amaka ingal bisnis wo ka sanga fa ma vai lo ya to filau ya merita mai kai TV1 ora wa puroi kai o sarefi sanga ya mala ya pesent aku yang fai pula wa Lau kita main memori, ni lo mikasing mah. Ai bal-bal au mai yaru,
Te sau I tako whewhai mea whaakasi e. Ia mako apuro inga, mako umia whaakasi e lo inga. Ia, mako, ole ingoa, o ngā langa sui e lo le ingoa kampangi. Wow, ole Women's Time me kasi le ingoa me wita. Ia e sui loa mako le toki uti media. I walu le ingoa le, no fiu e su ele ingoa le, whauminga le toki uti media mako. Wala meia siri aku ia isi au wala ora e fa minga le tapu timi o fono ko kama ole war fing mi ole war fing mi eu le nganga no company fa minga war fing media ia wala lu maliu ia tu fila Koe sui la ni ngone. Ni ka ko alo inga o mang koe ko skenge o merit. Ya ni uma te ni le alo ya li ngona to piti media. Kele ko mai male yang va o faasoa mai. So ko inga. Ya faasoa mai. Nus pungi ko sana kalu ma mafkana. Yo mai si mau ngaluenga. Amu ia ko lenga mau ko wisi ya Rudy au la mo ko ya. Au pa ya ko si ponga wo mo ko wala si. No pe a o nga ya wo check sa video mo wala ya ko ya ba mo le. O ka lo na ko so. Eu mai ala kama e fa fea ma ko ni vai ka pro ke kia le kai ka pro ke kia se e inga ubing le mo fongo fo ia ya kele me ta se fa so ni ke se kalkala ni ma ko ma ka ya ole ke mi no place kenge ele ki nga inga Rudy e ki nga inga ma ko e fa nga Rudy e aku vai nga le chos mai vai nga ni media o mga seti mai me o mga ngana apa ingu ai e la si po nga sa fe ma ko fia e ke le foi me le mga ai ma fe e ko mo mo Nela yo me atini ngeo le ma wela ko salanga lo fisole ole. O mo li ngole li do tip. O mo mana o fasal langa mo. Ai fa long ka ngeo tip. Fi we kuli fa le tek ko mo da. Ai sa ro mo wela ko lo ka le ole mo le sel. Ya. O mena o kalang wai mako au falong papai ngai dia samwelu de nang fai kawang ni dia ko inga ko lo kan lo ola pe ako ma au fanga ko fanga marfus ole ada ngapa amol di rumah kamu Rudy yang maku finga benga di office ku fakang kamalang mi fai we akalis sabi fix boleh number 1 no luwa number 1 na ka maintaining mamafkang malut ana edit mai na so di kiu ma le se ya ba le very like ya ka kasi ya kele la pura kamera ni wa bukan kama imaya di fai da kalman dia
Ai sias, ake ke lengi mako polo ke mo. E yei mako mea fai mo. Pongis. Mako pongis. E ka iafe ka la pa miki. Maua se mako polo ke se furu se lawa fi. Kuri lola yo mako e. Yo vai kwa mea ngai mako ai. Gloria ki kionga ya vai pusaku o kwaina alu mal pusaku e fiari mi nga lo ya femo at nede ya bakuya ya wal ko ila e fa o fa marula ya nga moro panga o me no paso lo nga ya sai Melian, bisa tiolo fale fiafa. Anu ya, usai okamyo mau kau ngomi. Ayo kanga me lama de Afrika la. Oka piliki mangu. Baru makan ngan. Lepas opang. Parungan wengale ekor polomisa Chief mau asen si kogel ka pam no bakwa kupe kongero kam lo baru kingol falen eko kumai ko asan kupe si fakko si mi ayau kam ele faz fikiru ele faz bem aquele ancala manga palavra mas sangi mari vídeo para o vale ele aí faz ele faz bem ele como se me ya ongai kalma dia ngai ora isi kemia mako o rubi ele manga o fale como se me ele mga afo yuri siri aku sisi puya ka kai ke mo TV yang ai ya ruak kwa mako me siri aku TV umai kongo Samoa ele mga o se me fare ko lu la se mako pokala me ya umai lu TV e umalele yang maka yuri TV umai ko alu pawon maka ai misi la se pokala Billy, pakai kayu, mereka semua yang habis. Hal mau kalau mereka sepengah pala ko makopis ya, wangi ko kalau mereka separuh kalau boleh walai minggu kayu pemain mak, ay ngalor mak ko kalau, kalau walai di depo, cek sakuya yang habis. Dia mana? Dua mau pulih fikir. Ya uskaya ya lena fa'alu fa'aqub ida so fama dia yang ada le ma fofolu ya ku de kaya mo ko siki ma ngi de ngai kai de ngai ka kaya ide ma de si kara ni su ya mulia isa u fama ya Rudy ukawa yo Malukama ya salang akap kau kain kau yo ama ho ya TV di mai kenyo mai somai kan siapa pernah Fermai, akwar bailas, todo bailas. Chocolamo. Porque vai é 14 escala.
mga po yuso kakumapkan at kay po nasuraw ya kaya kaya nga sa suswami may senpo kaya yun kaya nga pwede padiliya yun pakumadengan pwede niliyakiri ko man yung tusitala yun ang siya kalau mau tusitala Rudy kalau lain kalau keluar pangat pero ini sudah ya Pak umat bersama kumpul mal yang penyumbun mal ngayon saya ngayon saya nggak dici ini Pak umat bersama kumpul mal He chose this thing. They would have been somewhere. They would have chosen to. He's a human being, but he would move. But he didn't. He chose this thing. Thank you for sharing the gift of the Son with us. His personality and his characters is a blessing to everybody. Everybody. To all my media colleagues, he's been telling me, I miss that tattoo. The fire tattoo. He loves you. That love has gone past you and he has seen your children. He was on a tired jet. He didn't know where to find to find out. That's why when everybody asks somebody something offering, we will give. No strings attached. Because he loves you and your children. But this is not nothing. He kaya ki ogi no ogi me ogi 1 o'clock or 2 o'clock in the morning in this night. I knew a young man awake up. And I never seen this. If I want to know man, see, it's open. And I said, what do you want to say? You right? I just want this. And I told him, but when he gives, there's a reason why he gave, not just because he was really not sure. By much of the same.
te masano leo o tātou tau mai e le si ui fo o le tātou wha moi moi ma le osu nei. Ia, mo mo le tuai le Faafetai tele. Ia, te oe le tina e whapea fui le ainga. Mo le nei lao lao o tuina mai a te mātou le ainga tusitala. Ia, a wāse mātou leo tu sai fo i ma le osu nei. Rudy. Ia tafi mala lo whainga malanga. Amuia oe e wai mapoto ino whanga e ngalo ai te kua whainga taka. Mato te tala nei afi afi. Ia fusia pia oe le tina. O le ainga e whapea uso ma tu whawhiri ma le paia lasi le ainga. Ia au mawhanawhana o le tātou atua. Wao nao ia. Tātou te malu e teimi o whanau noa. O teimi o whaingata. Pea ni iai le so. Tātou ainga tusitala. Faafetai tele. Tau talia le walau dia tu sai foi male nei afi afi. Tātou toi whailoa i le aso a te au i le toi sauninga le uso nei. E le ituina. E le itu atu e. E itu atu e ia aole li. Mole whanau tele. A bene. O te manatu nei mai ngā le whiawhi ua tele upu Manuia te iti upu e mara. E ui lava le tātou mawhitanga o no le wala aupa ia le tua. I se fo sa tō ngā lue o tō muti mea whātasi ale la o nama tusitala ia koe ata. Ia tātou loto tele. E do se tō whingalo po se loto i mātou le ia o le pule whaitoa tasi lava lo tātou tāpahaulani. Lea e momori e toaila ngā Faafetai whai au suri o tina ane se fo i au suri tō whawhine ma le aina. E momori e toaila ngā Faafetai mea whiawhi ma tātou mawhitanga. Leo a mātou whaalongolongo o whaafonga fwere au fia i le whilana lua i o tō mawhauwhaunga ma tō sa whiawhine. Ona le mawhitanga o ma le uso nei. Lea te o tō whakusitana. Lea momoli e tuai le whamalo ma le Faafetai tapena na uma lava e ala i te ufumala au o i leise ai le mata fo i lea sile ai maise tō sa whiawhina sa o tō wha i nei e whiawhi whamalo Faafetai i tō mana ki alo i o tō sa ai ma tō whaaloina mai o tō taimi tātou te mafuta i nei e whiawhi. Sfifianga le ati mātou, ke mātou whārongolo. Leo wāru nei rori. O I o re akau muku eire upu fo le māsani. Ona o tō whaafonga whārongolo. Alu rori inki e sua leo lai. Ona le koe maua se free drinks. Le koe maua se free lunch. A ka ko whamoe moe le kua o le ala mai a lo maua la sufu ala fio mai au tanga vai. A mo ia le ala tū mai o taki olo. E wha amaria o tō mana. Ia e ui lea. Le nanga whiwhia mana ngā Faafetai. Wai u Manuia le tātou whamoi moi. Faafetai lau sunga ti a kono, Faafetai molo forfola lo ku whala i au. Whamalo si au tinare mal pai o le ainga. O longo i tino ni tangi lei. E pai mai fole. Uko le le e whamafan whana fo. O aso whapenele i aso whaimofi o aso taita. O no le mutsia na tana. O na whapera i ero se whatalama. Ona o le fia tu sai man tātou whamai mo le whiawhi. O lea mo sa uia i le ainga ia lau sunga te akona
ia o le taupusi lea o ia inai se legi tonu e utuai lo sa e pa ia o le sosaiete a le autusitala whamalo whaftai le ana lei na o se mea lava tali watu ai le nanga fia ma le nanga whaftai o lea o sauni ai ele aina e topa se lea e aso tala le pa ia o le TV fa ale NUS whamalo whaftai wola tō TV ona o mea na watu e Rudy Bartley tō TV lea ia o saulia fo le aina ia o tō pasese lea e le whape a mai loa e watu i loa ai o le anganga o upo tātou te masani i aso whape ni e whaifo le whaiva pule a le whaiva fo le whalona ia anga lei le tua ia whata mau aina pēr le toa o nanga wata tu ia maua tō mālosi maua mawhauwhaunga ni ia wātus tusi o tala e tau longo e tātua li ia wase Manuia o tātua atuhu ia maua pēr tō whātala ma soifua mālolo ina pai o na kustala ma le aina ia ai maise lava le te tō ngālue ai o lori wālo alo luma o tātou sā e whai e le tua me sisili me le mo le angai luma stemi fo mo mua le la tala fideli ia anga le tua puipule le tua le ala la uia e maua pēr le mālosi tātou tāna soifuia le anofo le tua tātou aulia la sotaia ia e whauma ai o na toi sauninga ia o le mātou whamtalanga le maranganga whanau dea fia Manuia tātou Chief Faafetai si uso mai tātou pese o le mo'omo'onga sa moria I tātou sanga whanu. Sa moria I tātou sanga
mātou to e whasipo e mei mahe o le tau whae i tongo mātou whae mone me a fiafi. Na mātou te mālo whae me o whiu na mani. O tu i nātua mātou loto i ātou ai. A mone atu ai mātou te tano te whanāwhana whana mai ai mātou. I tu waso o ne tau na mātou i e sāne. Whamani wia te hele te nā. Ma tu mau pēna whamani whananga i le ahina whanongoa. Whātase mai mātou le ahina. Sa sok tau au i mahe o tu stana matire risu. O maresi whasanau. Toi aso o toi sa nuna o le uso i a Rudy o le tua ngane po e au tu stana. I la iau i manui a umalava. Ai fo i a tiro i uma e. Pui o mātou i a e fiafi i a mātou fotu ua. I a mātou lunga o Manuia le tua. Siri no se mātou a aini pele le le fiafi. Le sua wana pele mātou. Tanto velo in terra, sangue come un modo adesso. Mafutangane yelele le fia wa fai malai o ainga e ola ile talalele e ai o aso ele anga e tinga umai o anganga ma ofuma ai fano ano anga
Tasi e malanga ese ai